there's these beautiful chairs there, just crying out for someone to sit on them. Tur ir ļoti skaisti krēsli, un viņi pilnīgi raud, lai kāds uz viņiem apsēstos. Oh, you can use the chair. I mean, Krēsls, arī krēsls. Как вам удобно. Protams, kā jums ērtāk. But the chairs are getting lonely. Vienkārši tiem krēsliem sāk kļūt vientuļi. So, devotees and friends, I am forced to speak in English. Я должен говорить по-английски, простите меня. Un tā, baktis un draugi, esmu spiests runāt angliski. Lūdzu, atvainojiet mani. But, well, I have a question. Man ir jautājums. Вопрос есть один. What should I talk about? Par ko man runāt? Приказывайте меня, пожалуйста. What should I talk about? Lūdzu, norādiet man, dodiet man pavēli, par ko man vajadzētu runāt šodien. I thought, you know what I thought? I could talk about some sort of, deep and heavy philosophy. Es domāju, kā es varētu runāt par tādu dziļu, smagu filozofiju. Or I could talk about some pastimes of Lord Krishna. Vai arī varētu runāt par kādām kunga Krišnas spēlēm. Or I could talk about some pastimes of Lord Chaitanya. Vai arī varētu runāt par kādām kunga Čaitaņas spēlēm. Can you say? Что делать? Nezinu, ko darīt, ko izvēlēties. What do you think? Kā jums šķiet? This is Lord Chaitanya over here. Lord Chaitanya? Kungs Čaitaņa? Is that okay? Derēs? Protiv? Anyone? Kāds ir pret varbūt? Protiv? Okay, let's do it. Labi, tā arī darīsim. Right. Okay. So you can repeat after me. Varat atkārtot pēc manis. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Yes, okay. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Jatarane Vachakalpaturubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Well, thank you all very much for coming all the way here to Jelgava. Liels paldies visiem, kas ir mērojuši ceļu līdz pat šejienei, līdz pat Jelgavai. So nice, just really so nice to be here with you all. Ļoti jauki, tiešām ļoti jauki būt ar jums visiem šeit. Hope everyone is happy in Krishna consciousness. Ceru, ka jūs visi esat laimīgi Krišnas apziņā. This young lady down here, I think she's going to become a great dancer in the future. Šī te jaunkundze šeit lejā, es domāju, ka viņa kļūs par lielisku dejotāju nākotnē. She was dancing during the kirtan, sort of. Yeah. Kirtans laikā viņa dejoja. Very well. How do you say good girl in Latvian? Laba meitene. Laba meitene. Oops. Don't put your foot in your father's mouth. Pēdu gan vajadzētu likt tēvam mutē.
Okay, anyway. Well, Lord Chaitanya, the most recent incarnation of Lord Krishna, he took the role of a child for some time. Un tā kungs Četaņa, kunga Krišnas nesenākais avatārs, viņš ieņēma arī bērnu lomu kādu laiku. And like, I think all children, sometimes he was very good. Un tāpat kā visi bērni, es domāju, reizēm viņš bija ļoti labs. And sometimes he was a bit naughty. Bet reizēm viņš bija mazliet nerātns. Yes. I mean, that's just the way children are. Tādi bērni vienkārši ir. But Prabhupada, you know what Prabhupada said? Bet Prabhupada, vai zināt, ko Prabhupada teica? At least Prabhupada said about Lord Krishna when he was a baby. Vismaz attiecībā uz kungu Krišnu, kad viņš bija mazos. When Krishna was good, he was good. Kad Krišna bija labs, tad viņš bija labs. And when Krishna was naughty, he was good. Un kad Krišna bija nerātns, tad arī viņš bija labs. Because Krishna's just, everything about Krishna is good. Jo viss attiecībā uz Krišnu ir labs. You know, even when he does something dramatic, like taking part in a battle. Pat kad viņš veic ko ļoti dramatisku, kā piemēram piedalās kaujā. So, but, you know, even if he kills someone, it is good for them. Pat ja viņš kādu nogalina, tad tas viņam ir labi. Yes. You know, there's a little pastime in Ramayana. Ramayana ir viena spēle. That Ravana, the big demon, really nasty fellow, he spoke, well, he had an assistant who was like a magician. Kur Ravana, šis te nekrietnais personāžs, viņam bija palīgs, kas bija tā kā burvis. And he was such a magician, he could change his form. Un viņš bija tāds burvis, kas spēja mainīt savu veidolu. And so Ravana told him, you know, I want you to take the form of a baby deer. Un Ravana viņam teica, es vēlos, lai tu pieņem maza briedēna veidolu. And go to the camp of Lord Ram and Mother Sita. Un aizej uz nometni, kur ir kungs Rāma un māte Sita. And sort of play around in very beautiful ways. Un tur apkārt parotaļājies ļoti skaistā, pievilcīgā veidā. And Sita will become attracted and she will want Lord Ram to capture you, to be a pet. Un tā tu piesaistīsi Sītu un viņa vēlēsies, lai kungs Rāma tevi noķert, lai tu kļūtu par viņu mājdzīvnieku. And then when Ram is distracted, I will kidnap Sita. Un tad, kad Rāma viņa būs novērsta uzmanību šādā veidā, viņš mēģinās to noķert, tad es nozagšu Sītu. But the magician said, if I do that, Ram will kill me. Un šis te burvis teica, bet ja es tā izdarīšu, tad taču Rāma mani nogalinās. And Ravana said, if you don't do that, I'll kill you. Un Rāma teica, nu labi, jā, bet ja tu to neizdarīsi, tad es tevi nogalināšu. So choose, who would you rather be killed by? Tāpēc izvēlies, ko tu vēlies, kas tev labāk, lai nogalina no diviem variantiem. And this magician, he thought about it for a moment and he said, yeah, I'd rather be killed by Lord Ram. Un šis te burvis padomāja kādu laiku un tad teica, jā, es labprātāk izvēlos, lai man nogalina kungs Rāma. Because it's beneficial. Jo tas ir labvēlīgi. Okay, anyway, now Lord Chaitanya, when Lord Chaitanya was a child, he was also sometimes naughty. Un kungs Četaņa, kad viņš bija bērns, viņš reizēm arī bija nerātns. Oh, this is a high power baby. Šis ir liels spēku apveltīts bērns. Очень сильный человек. Ļoti spēcīgs cilvēks. What is baby's name? Kā sauc mazuli? Govinda! Govinda!
So let me just tell you a few little pastimes of Lord Chaitanya as a child. Un tā, ļaujiet man pastāstīt jums dažas nelielas Kunga Čaitaņas spēles, kad viņš bija bērns. When Lord Chaitanya was a child, then one time he was playing outside. Kad Kungs Čaitaņa bija bērns, tad kādā reizē viņš spēlējās ārā uz ielas. And he was just small. He couldn't walk. Un viņš bija vēl pietiekami maziņš, viņš vēl nespēja staigāt. So anyway, he was playing around sort of in the garden. Un tā vai citādi viņš tur rotaļājās pa dārzu. And Mother Sachi, his mother, was there. Un tur bija viņa māmiņa Šači. And many other, like probably 50 other ladies from the neighborhood, they were there also. Un tur bija vēl daudz citas sievietes, ciema sievietes, kādas vēl vismaz droši vien 50 gabalas. And the ladies were busy chatting. Dāmas bija aizņemtas ar sarunām. You know, lady talk, lady kata. Anyways. Dāmu runas, dāmu katka. And they didn't notice what little Lord Chaitanya was doing. Un to darot, viņas nepamanīja, ko dara mazais Kungs Čaitaņa. Actually, in those days, Lord Chaitanya was not called Lord Chaitanya. They would call him Nimai. Un tajā laikā patiesībā Kungs Čaitaņu nesauc par Kungu Čaitaņu, viņi sauca par Nimāju. Because he was born under a neem tree. Tāpēc, kā viņš bija piedzimis zem nīma koka. Right, so anyway, Nimai, shall we say, he's just playing around and the ladies didn't see what he was doing. Un tāpēc šis te Nīmais tur rotaļājās un sievietes nepievērst uzmanību tam, ko viņš tur dara. And then devotees and friends, what should happen but a big cobra came. Un tad, baktas un draugi, kas gan notika cits kā ne tas, kā parādījās milzīga kobra. Cobra. Do you have Latvian cobras? Vai jums ir Latvijas kobras? That's good. Tas ir labi. You have snakes. You must have Bet jūs tas ir, vai snakes. ne? Vipers. Like little serpents. Viper. Vipers. Oh, yes. Okay. So anyway, they didn't notice, but this cobra had come crawling, or whatever you'd say, had come out. Tā vai citādi, neviens to īsti nebija pamanījis, bet šī te kobra tur bija kaut kur uzvedusies un pieslīdējusi klāt. And he lifted up his head right in front of little Nimai. Un šī te kobra pacēla augšā savu galvu tieši mazā Nimāja priekšā. And Nimai grabbed him by the neck. Savukārt Nimājs sagrāba šo te kobru aiz kakla. Not to hurt him, but just holding him. Un nevis, lai viņu kaut kā savainot, bet vienkārši, lai pieturētu. And little Nimai called out, Mata, look, nice snake. Un mazais Nimājs sauca, Mata, skaties, jauka čūska. He's my friend. Viņa ir mans draugs. I'm going to play with him. Es spēlēšos ar viņu. And all the ladies, and there are a few men also, they just panicked. Un visas sievietes, un tur bija arī daži vīrieši, viņi visi krita panikā. Because, you know, these cobras are very poisonous. Tāpēc, kā šīs te kobras ir ārkārtīgi indīgas. So Lord Chaitanya is holding the thing like just a couple of inches from his face. Un tā, Kungs Čaitaņa tur šo kobru kādu 10 centimetru attālumā no savas sejas. But somehow one of the people came and just grabbed Nimai and just took him away just like that. Tā vai citādi kāds no cilvēkiem tur pienāca, sagrāba mazo Nimaju un vienkārši strauji aizvilka viņu prom. And they were just so relieved. Un visiem klātsošiem bija tāds atvieglojums. The little boy's life was saved. Tika izglābta mazā zēna dzīvība. So anyway, they decided this cobra's around outside somewhere. Let's go inside.
Un tā kā tur ārā kaut kur turpat bija tā kobra, tad viņi izlēma labāk iesim iekšā. So now they're inside and they're continuing on with their chatting. Un tagad viņi ir iegājuši iekšā un turpinās sarunas. And little Nehemiah's there just sort of crawling around. Un mazais Nīmais arī turpat blakus ir, kaut kur rāpo pa grīdu. But again, they didn't notice. Suddenly, he disappeared. Un atkal viņi nepamanīja, ka pēkšņi viņš bija pazudis. Then they realized, oh, the little boy has gone again. Un tad kādā brīdī viņi atklās, mazais puisēns atkal ir pazudis, kaut kur aizdevies. Oh no, where's he gone this time? Ak, nē, kur gan šoreiz viņš ir aizgājis. So they went outside and what was happening? Tad viņš izgāja ārā un kas gan tur notika? Nehemiah was there with the snake. Tur bija Nīmais ar čūsku rokās. And those poor ladies, they just panicked completely. Un šīm te nabaga dāmām bija pilnīga panika. But they didn't know what to do. Bet viņas nezināja, ko darīt. And Nehemiah's calling out, Mata, look, nice snake. Un Nīmais atkal izstāstās, Mata, māmiņ, skaties, jauka čūska. He's my friend, we're playing together. Viņa ir mans draugs, mēs kopā spēlējamies. Then suddenly that snake sort of coiled up. Un tad pēkšņi šī te čūska viņā You know what I mean? Sort of savijās tādā gredzenā. round like that, with head still up over the top. Galva vēl aizvien bija stāvus augšā. And Nehemiah lay down on those coils Un Nīmais apgulās uz šiem te čūskas savērtajiem gredzeniem. with the head. So Nehemiah's like this. His head is here. Tas ir Nīmais guļ ar galvu zem čūskas galvas. Tajā virzienā. And yeah, now he's just lying there on the snake with the head of the snake over the top. Tas viņš ir apgulēs tā, ka čūskas galva ir virs Nīmai galvas. And he called out, Mata, look, we're having such a nice game. Un viņš sauc, Mata, skaties, mums ir tik jauka spēle. And everyone, they're watching this and they're thinking, he looks just like Mahavishnu with Ananta Shesh. Tad šis sievietes skatījās un domāja, viņš taču izstāsta gluži kā Mahavišnu kopā ar Ananta Šešu. Ananta Shesh is the big divine cobra. Ananta Šeša ir milzīgā dievišķā kobra. And Mahavishnu is a particular form of Krishna who reclines, he lies down and relaxes on the coils of Ananta Shesh. Un Mahavišnu savukārt ir konkrēts Krišnas veidols, kurš tā arī atrodas uz guļu šī te Ananta Šeša un atpūšas tādā veidā. So they're saying, look, he looks just like Mahavishnu. The snake looks just like Ananta Shesh. Tad sievietes teica, skat, šī te čūska izstāsta gluži kā Ananta Šeša. Little did they know that snake was Ananta Shesh. Un viņām nebija nejausmas, ka patiesībā šī čūska tik tiešām arī bija Ananta Šeša. And he had come to get the darshan, to be able to see his beloved Lord. Un viņš bija atnācis, lai saņemtu daršanu, lai iegūtu iespēju apraucīt savu mīļoto kungu. So eventually, of course, the people didn't know what to do. They didn't really do anything except pray. Un, protams, cilvēki īsti nezināja, ko darīt. Viņi īsti arī neko nedarīja, kā vien lūdzās tajā brīdī. But eventually, Nehemiah got up from lying on the coils. Bet gal galā Nīmais piecēlās no šiem taču uz gredzeniem, uz kuriem bija apgulēs. Snake just went away somewhere. Čūska kaut kur aizrāpoja prom. And as they say, you know what they say, Un kā saka, vai zināt, kā saka, they all lived happily ever after. viņi visi turpināja dzīvot laimīgi, vai dzīvoja ilgi un laimīgi. Do you say that in Latvian? Dzīvoja ilgi un laimīgi, jā. Okay, anyway, yeah. Well, wherever the Supreme Lord is, it's just everything is happiness. Lai kur arī būtu visaugstais kungs, tur vienmēr valda laime. Another time when Lord Chaitanya was also
He was small, but he could walk. He could walk quite easily. Un kādā citā reizē arī, kad kungs Čaitaņa vēl bija mazs, bet tad viņš jau varēja pietiekami viegli arī pats staigāt. So he's there, staying in the house of his parents. Viņš bija tur savu vecāku mājā. His father is Jagannath Mishra. Viņa tēvs ir Jagannath Mishra. Mother is Sachi Devi. Māmiņa ir Sachi Devi. So there they are, and one day this like traveling mendicant, he arrived in the evening at their front door. Un tur viņi bija, un kādu vakaru pie viņiem atnāca tāds kliejošais ceļinieks. And that traveling devotee, he said, you know, I have just been traveling all day. Šis te ceļojušais bakta, kas tur pie viņiem iemaldījās, teica, ziniet, visu dienu esmu ceļojis. And in my bag here, I have my deity of Ladu Gopal. Un te manā somā ir mana dievība, Ladu Gopala. And I haven't been able to offer him any food today. Un šodien man nav bijusi iespēja viņam nekādu ēdienu piedāvāt. So could you help me? Could you let me cook just a little bit of food and then offer it to my Ladu Gopal in your house? Tāpēc, vai jūs lūdzu nevarētu man palīdzēt un nedot man iespēju pagatavot nedaudz ēdienu jūsu mājā un piedāvāt to Ladu Gopalam? So Jagannath Mishra and Mother Sachi, they're just really nice devotees. Jagannath Mishra un māmiņa Sachi, viņā bija ļoti jauki baktas. So they immediately agreed, of course, please come, and you just stay overnight. Un tāpēc viņi nekavējoties piekrita un teica, jā, droši nāciet, palieciet pa nakti, nekāda problēma. So now the devotee put Ladu Gopal on the family altar. Un šis te bakta, kas tur bija atnācis ieceļojis, viņš šo te savu dievību, Ladu Gopalu, nolika uz ģimenes altāru. Yes, isn't it nice? Sure. Vai nav jauks arī šis altārs? And then he went off to cook. Un tad viņš devās pagatavot. And this, of course, was Bengal, so he cooked Bengali things. Un tā kā tā ir Bengālī, tad viņš tur gatavoja bengāļu ēdienus. Some of you were introduced to Bengali cooking yesterday. Dažiem no jums palēmējās piedzīvot, izgaršot bengāļu ēdienus vakardien. Yeah. You know, the main thing generally, you know what is the main thing generally in Bengali cooking? Un vai zināt, kas parasti ir galvenais ēdiens bengāļu virtuvē? What is it? Kas tas ir? Rice. Rīsi. Lots of rice. Daudz rīsu. Like a pile of rice. Vesels rīsu kalns. So yeah, he cooked a whole lot of rice. Un tā viņš pagatavoja diezgan daudz rīsu. And a couple of vegetable preparations. Un arī dažus dārzeņu ēdienus. Like cauliflower. You remember the cauliflower we had yesterday? Kā puķkāposts. Atcerieties puķkāposts vakar, kas bija? Was it nice? Bija garšīgi. I thought it was really nice. Man šķiet bija ļoti labi. So this devotee, he also cooked some nice sweetnaya kapusta. Šis te bakta arī pagatavoja ļoti jaukā veidā puķkāpostus. Jaranaya. Ceptus puķkāpostus. So, and you know, something else, I don't know, but some other vegetable preparation. Un vēl daži citi ēdieni, ko es nezinu precīzi, bet tā citā dārzeņu ēdieni. And he put these things on the plate. Un viņš šo sagatavoto viņš salika uz šķīvja. Well, like here, look, just see here. There's some food preparations on a plate. Tieši tāpat kā šeit mēs redzam, uz altāra ir ēdieni uz šķīvja. And generally, the devotees keep a plate, especially just for offering food on the altar. Un parasti baktām ir atsevišķs speciāls šķīvs, kas tiek izmantots tikai ēdienu piedāvāšanai uz altāra. So this devotee puts some rice, like a nice pile of rice and some cauliflower and whatever, something else on the plate.
and put it on the altar in front of Ladu Gopal. Un tā šis te bakta salika uz tā šķīvē kārtīgu rīsu kaudzi, šos te puķkāpos, vēl arī citus tos dārziņu ēdienus un nolika šo te šķīvi Ladu Gopālas priekšā. Then he bowed down in front of the altar Tad viņš noliecās altāra priekšā and ringing a little bell, un zvanot mazu zvaniņu. and he chanted the mantras for offering food to the deity. Viņš skaitīja mantras, lai piedāvātu ēdienu dievībām. You know, Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale, you know, those types of mantras. Šīs te mantras. But now he's bowing down, his head's on the ground, ringing the bell, chanting. Un tā viņš ir ar noliektu galvu pie zemes, zvanot zvaniņu un skaitot. Suddenly, from on the altar, he heard some like eating sounds. Un tajā brīdī pēkšņi viņš dzird no altāra skaņas, ka izklausās, ka kāds tur ēd. You know what I mean? Un es saprotu, ko es domāju. Chomp, chomp. Tas skaņas. Yeah, eating sounds, right? Ēšanas skaņas. Happy eating sounds. Un skaņas, ko izdevš cilvēks, kas priecīgi ēd. And he looked up. And what did he see? Un viņš pacēla galvu, un ko viņš tur ieraudzīja? There was little Nimai on the altar eating off the plate with the food being offered to the deities on it. Tur bija mazais Nimais, uzrāpies uz altāra un ēda no šī te šķīvja, kas bija paredzēts piedāvāšanai dievībām. Of course, you know, when that devotee was chanting the mantras, there are mantras in which the devotee requests the Lord, please come and eat the food I'm offering. Un šis te bakts, ka viņš piedāvā ēdienu skaitīja mantras, tur ir tādas arī mantras, kurām nozīme ir, ka mazārgais kungs lūdzu nāc un nobauda šo te veltījumu tev. So anyway, the devotee, he really got very disturbed. Un baktu tu ieraudzījis, viņš kļuva ļoti satraukts. And he said, you naughty little boy, what are you doing? Un viņš teica, tu mazais nerādnais puisēn, ko tu dari? And Nimai said, what's your problem? Un Nimais teica, kas tev pa problēmām? You were calling me to eat. Kas tev pa kreņķi, tu taču man sauc, lai es paēstu. And here I am, I'm eating. Un te es esmu un ēdu. So, you know, what's your problem? Tāpēc es nesaprotu pretenzijas būtību. But the devotee didn't understand that this is the same Supreme Lord. Taču šis te bakta nesaprata, ka viņa priekšā ir tas pats visaugstais kungs. So he just thought, you know, it's this boy's just being sort of funny. Un viņš padomāja, ka, vajag gan te jokojas tas puisēns. And then Lord Chaitanya's father, Jagannath Mishra, came. Un tad atnāca kungā Čaitaņas tēvs Jagannath Mishra. Oh, and he was very angry with Nimai. Un viņš bija ārkārtīgi nikns uz Nimaju. You naughty boy, how dare you do this? Tu nerātnais puika, kā tu uzdrošinājies, ko tādu darīt? You're eating the food before it's offered. That's terrible. Tu ēdi ēdienu pirms tas bija iedāvāts, tas taču ir piedāvāts, tas taču ir šausmīgi. And Nimai said, well, what's your problem too? Un Nimais teica, kas tad tev arī neapmierina? He was calling me to eat. Viņš taču pats mani sauc, lai es paēstu. But also Jagannath Mishra didn't get it. Bet arī Jagannath Mishra nesaprat lietas būtību. So Jagannath Mishra said, listen, I will take this boy away and lock him in one of our rooms here. Un tad Jagannath Mishra teica, vakam, kas bija atnācis, es paņemšu savu dēlu un vienkārši ieslēgšu vienā no istabām, kas mums te ir mājās. And you please cook again. Un tāpēc tu lūdzu pagatavo vēlreiz ēdienu. And do your offering again. Un vēlreiz piedāvā ēdienu. And I promise you there will be no problem. Un es tev apsolu, ka nebūs nekāda problēma. So that poor devotee, you know, he's been walking all day, he's very tired. Un šis te nabaga bakta visu dienu nostaigājies, ļoti noguris. So he said, you know, I think the Lord doesn't want to accept my offering. Viņš teica, ziniet, šķiet, ka kungs vienkārši nevēlas pieņemt to, ko es viņam gribu piedāvāt šobrīd.
But Jagannath Mishra said, no. He'll be happy to accept your offering. Please just cook something again. Bet Jagannath Mishra teica, nē, viņš būs ļoti priecīgs pieņemt to, ko tu piedāvā, un tāpēc lūdzu pagatavo kaut ko vēlreiz. So the devotee cooked again. Un tad šis te bhakta vēlreiz pagatavoja. He cooked some white rice. Viņš pagatavoja baltos rīzus. Would you believe it? Anyway, some more white rice. Ticēsiet vai ne, bet vēl rīzus. And then what else did we have yesterday? Kas vēl mums bija vakardien? What you call it? Butter paneer. Butter masala paneer. Sviestainais panīrs. Anyway, yeah, it's lumps of paneer in a sauce. Nu, es tev panīrs ar mērcīti. It's really nice. Ļoti gards ēdiens. And he cooked some dal. Un tāpat viņš arī pagatavoja dālu. So then he put all these preparations on the offering plate. Un tad viņš visu piedāvājumos ēdienus salika uz šķīvja piedāvāšanai. Put the plate in front of Ladu Gopal. Nolika šo te šķīvi Ladu Gopāla priekšā. Bowed down with his head on the ground. Noliecās viņu priekšā, galvu pieskaroties zemē. Rang the bell. Zvanīja. Started chanting the mantras. Sāka skaitīt mantras. And in his mind, in his heart, he's praying, please accept my offering. Un savā prātā, savā sirdī viņš lūdzās, lūdzu pieņem to, ko es piedāvāju. Suddenly, while his head is still down, he heard eating sounds coming again from the altar. Pēkšņi, kamēr viņš vēl aizvien ir ar noliektu galvu, viņš pēkšņi zina, ka atskan skaņas, ka kāds uz altāra atkal ēd. Like what? Like slurp, slurp? Tādas Do you get that one? skaņas, jā. Slurp, slurp. Nezinu, kā latviski mums noraksta, bet, ēšanas skaņas. Burp, burp. Varbūt jā, arī tādas atraugu skaņas. And related sounds. Nu, tādas, jā. Šņik skaņas. And he thought, no, it can't be. Viņš padomāja, nu nē, nevar taču būt. It can't be him again. Nevar būt, ka atkal viņš. He's locked in the room. Viņš taču ir ieslēgts istabā. But he looked up and sure enough, it was little Nimai again. Bet viņš pacēla galvu un jā, protams, tur atkal bija mazais Nimais. Just eating directly off the offering plate. Un ēda patiešo no piedāvāšanai paredzētā šķīvi. Oh, and the poor devotee, this is second time, it's just too much. Un šis ir nabaga pakti otro reizi, kas tāds, tas viņam bija pārāk daudz. And so, in a very upset voice, he said, why are you doing this, little boy? Un tādā ļoti neapmierinātā balsī viņš teica, kāpēc tu dari, mazo zēnu? And Nimai said, well, what are you complaining about? Un mazais Nimais teica, bet par ko tu sūdzies? You called me, Tu mani sauci, and here I am. un te nu es esmu. But the devotee didn't get it. Bet Bhakta nesaprata, kas notiek. Then Jagannath Mishra, Nimai's father, came. Tad atnāca Nimai tēvs, Jagannath Mishra, And this time he was really angry. un šoreiz viņš bija ļoti dusmīgs. And he begged the devotee, please cook again. Un viņš lūdza šo Bhaktu, lūdzu, pagatavo vēlreiz. We will take this child, this naughty little boy. Mēs paņemsim šo te bērnu, nerāt no puisēm. No, you're a good little boy. Nē, tu esi labs, ne tevi skatīt. And we'll take him to the other side of the town and have him locked up there. Mēs viņu paņemsim un vispār uz pilsētas otru pusi tur aiznesīsim un tur viņu ieslēgsim istabā. So that poor old devotee, he's crying and saying, the Lord, I've offended the Lord, he will not accept my offering. Šis te nabaga Bhakta, viņš raudāja un teica, ak, kungs, viņš pat, es tādu apvainojumu izdarījis, ka viņš pat nepieņem ēdienu, ko es viņam piedāvāju. But he cooked again. Un tad viņš gatavoja vēlreiz. What did he make? Ko viņš pagatavoja? Rice, white rice, belly Rice. rice. Yes, some more white rice. And different subject, different vegetable preparation. Un dažādas dārzeņu ēdienas arī. Maybe some pakoras. Iespējams pakoras, Maybe some baklajan sabji. varbūt paklažānu sabģi. Oh, yes.
and things like that. Un līdzīgs ēdiens. And again, same story. Un atkal tas pats stāsts. Putting it on the plate and putting the plate in front of the deity. Ēdiens saliku uz šķīvi nolika dievību priekšā. Bowing down, head on the ground. Dievības priekšā noliecās ar galvu pieskroties zemē. Ringing the bell. Zvanīja zvaniņu. And you know what happened, don't you? Un jūs taču zināt, kas notika tālāk, vai ne? Well, that's what happened. For a third time. Notika tas pats jau trešo reizi. Yeah, these eating sounds, chomp, chomp, slurp, occasional burp. Atkal šīs te ēšanas skaņas, čap, čap, šņak, šņak, un pa kādai atrogai arī pa vidu. And he looked up and, no, it's not possible. It's that little boy again. Un viņš pacēla augšā galvu, un nevar taču būt, bet tur atkal ir mazais zēns. So this time he just couldn't take any more. Un šoreiz viņam jau pacietības mērs bija pilns. So he asked Nehemiah, please tell me, why are you doing this? Viņš vaicāja Nehemijam, viņš teica, lūdzu, pasaki man, kāpēc tu tā dari? And again, Nehemiah said, well, listen, you keep calling me. Un Nehemijs teica, paklau, tu turpini mani saukt. And I come obeying your call. Un es atnāku atsaucoties uz tavu saucienu. So why are you complaining? Kāpēc tu sūdzies? And the poor man is just speechless. He doesn't know what to say. Un šis te nabaga vīrs bija bez vārdiem, nezināja, ko atbildēt. And then you know what what little Nehemiah did. Un tad vai zināt, ko izdarīja mazais Nehemijs? He manifested his form as Ladu Gopal. Viņš izpauda savu Ladu Gopāla veidolu. And the devotee saw, this is actually my Gopal. Un tad šis bhakti ieraudzīja, ka, viņš patiesībā ir mans Gopāla. And he was just ecstatic. Un viņš bija ekstāzē. And he told little Nehemiah, just carry on eating, no problem. Un tad viņš mazajam Nehemijam teica, turpinēs, nekāda problēma. Just eat as much as you like. Ēd, cik vien daudz tu vēlies. If you want more of anything, just tell me, I'll get you more. Un ja gribi kaut ko vēl, tad saki, tikai es tev atnesīšu vēl. And Jagannath Mishra, Nehemiah's father, came again. Un tad atkal atnāca Jagannath Mishra, Nehemija tēvs. And he's about to just sort of blow a couple of fuses. Un viņš tur, tā teikt, jau katliņam vāks jau bija gatavs nokrist. If you know what I mean. But the devotee said, no, don't worry about it, just relax. Bija gatavs izsprāgt tas katliņu vāks, bet vakta teica, nevajag satraukties, viss ir kārtībā. Raslaptis. Atslāpsti. And the devotee couldn't understand what happened now. Why is he not upset? Un tēvs nespēja saprast, kāpēc šoreiz vakta nav neapmierināts. And you know, a very interesting thing happened. Un tur patiesībā notika ļoti interesanta lieta. And it's kind of even a bit astonishing. Un tā ir, pat teikt, ļoti brīnumaina, tāda šokējoša lieta. Listen to that. Rūpīgi paklausieties. And it's good, you're all sitting down, that's good. Ļoti labi, ka visi sēž, neviens nestāv, tas ir labi. Because this is pretty drastic. Jo tas ir, ļoti negaidīti. Fasten your seatbelts. Iesprādzējiet drošības jostas. Lord Chaitanya Nehemiah said, listen to me. Kungs Chaitanya Nehemijs teica, klausieties. Don't tell anyone about this. Viņš teica šim te paktam, nevienam nestāst par to, kas notika. If you tell anyone, ja tu kaut vienam kādam par to pastāstīsi, I will destroy you. Es tevi iznīcināšu. Anyway, that's what he said. Tā vai citādi, to viņš teica. So how do we know the story? Un kā gan mēs zinām šo te stāstu? Yes. Well, we know the story because that devotee lived longer, than Lord Chaitanya was present on the planet. Mēs zinām šo stāstu, jo šis bhakti dzīvoja ilgāk nekā kungs Chaitanya bija klātesošs uz šīs planētas. Yeah, Lord Chaitanya was only here for 48 years. Kungs Chaitanya šeit pabija tikai 48 gadus.
Yeah, so that the devotee sort of outlived him, so to speak. Un tāpēc šis te bakta pārdzīvoja, nodzīvoja ilgāk nekā viņš. And then later he felt it's okay to tell the story. Un tad vēlāk viņam jau bija sajūta, ka tagad var droši padalīties ar šo stāstu. Are you waving to me? Vai jūs man mājat? Okay. It's wonderful pastime. What can devotees learn from this pastime? Could you tell us? Yes. Jautājums ir, ko baktas var mācīties no šī te stāsta? Vai varētu pastāstīt, lūdzu? You know, the first one I would say is don't play with cobras. Pirmā mācība varētu būt, ka nevajag rotaļāties ar kobrām. And even vipers, don't play with Un pat ar vipers. odzēm arī nevajag spēlēties. They're not friendly. Viņas nav draudzīgas. Okay, anyway, it's just a joke, but Tas tāds joks, but now for the story with the traveling devotee, the thing is that we get into all sorts of situations in our lives. bet attiecībā uz otro stāstu ar ceļojošo baktu ir tā, ka mēs nonākam ļoti dažādās dzīves situācijās. Some are good and sort of easy and, no problem, but some are challenging. Dažas ir patīkamas un vieglas, nav nekāda problēma, bet dažas ir ļoti izaicinošas. So we should cultivate the faith that as long as I am really trying my best from my heart to serve the Lord, then even if some challenging circumstances are there, but everything will work out for the best. Mums vajadzētu izkopt ticību, ka mēs cenšamies pēc labākās sirdsapziņas pakalpot kungam un pat izaicinošos apstākļos. Mums ir šī pārliecība, ka tāpēc beigās viss beigsies labi. Sometimes what is the best for us may not be some sort of big success. Un reizēm tas, kas mums ir pats labākais, nav kaut kādi lieli panākumi. Tas ir vienmēr lieli panākumi, pats labākais mums un otrādi. Sometimes we may have to learn a lesson like about humility. Reizēm mums ir nepieciešama kāda mācības stunda, piemēram, attiecībā uz pazemību. And not thinking that we're like big controllers and, we can wheel and deal and just, do what we like. Un mēs nedomātu, ka mēs tur esam pārvaldītāji un varam visu noteikt, kas un kā būs, un darīt, kā mums ienāk prātā. Yeah, so even for a devotee, even when things do not apparently work out, at least as how we wanted them to work out. Un tāpēc baktam, kad šķietami kaut kas nenotiek tā kā gribētos un neatrisinās tā kā gribētos, vismaz no mūsu skatu punkta mums liekas, ka vajadzētu tam citādi atrisināties. But Krishna is behind it. Bet mums jāatcerās, ka aiz tā stāv Krišna. And when we're in such a situation, then we should pray to Krishna, help me please to understand what lessons I should learn from this experience. Un esot šādā situācijā, mums vajadzētu lūgties, Krišna lūdzu, ļauj man saprast, ko man mācīties no šīs te mācības stundas, kāda ir tā mācības stunda, kas man šeit jāsaņem. And even if we're extremely successful and everything is just, apparently great, we should still pray like that. Un pat ja mēs esam ārkārtīgi sekmīgi un šķiet, ka viss notiek tieši tā, kā tam jānotiek, arī tad mums vajadzētu tādā veidā lūgties. Yeah, if we're successful, then we should pray to the Lord, please help me not to become proud. Ja mums ir liela panākuma, tad mums jālūdz kungam, lūdzu, palīdz man nekļūt lepnam. Help me to not think that, I'm really cool. I'm together. Palīdz man nedomāt, neuzskatīt, ka es esmu ļoti foršs labs, tur baigais džeks. Ja krutoi Čelavek, sami krutoi Čelavek Vamira. Nedomāt, ka es esmu pats spicākais nazis pasaulē. Yeah. Because, when one is materially attached,
Jo tad, kad cilvēks ir materiāli pieķēries, then when one is successful, one will tend to become carried away and sort of, kind of lose control because of the success. tad bieži vien, kad cilvēks ir sekmīgs, tad šie panākumi aizrauj cilvēku, viņš savā veidā zaudē kontroli šo te panākumu priekšā. But on the other hand, when one is unsuccessful, one will tend to become sort of like excessively depressed and disturbed. Un savukārt cilvēks materiāli pieķēries, tad atkal, kad viņam viss aiziet ne tā kā gribētos, tad viņam atkal ir liela vilšanās un depresija un nemieris. So the thing is, the more one is, inclined or prone, the more one is prone to think, when you're successful, look at me, I'm really together. Tāpēc, jo lielāka ir šī tieksme cilvēkam panākumos uzskatīt, ka es tiešām esmu ļoti forši izdevies un esmu lielisks. Then the more one will feel bad and disturbed and even depressed when things don't work out. Tad attiecīgi arī pretējā situācijā, kad tās lietas neiet, kā gribētos, cilvēks būs proporcionāli tikpat daudz vīlies un depresijā un neapmierināts. One should try to become equipoised in all the different types of situations. Un tāpēc jācenšas būt līdzsvarotam, nestrīcinām un dažādu veidu situācijās. Is that okay? Derēs? Right, okay. Shall we tell you another story? I guess we should, shouldn't we? Vai pastāstīt vēl kādu stāstu šķiet, ka? Jā. We could, what time should we go on to? Vai cik mums vajadzētu turpināt? 10, 11. 10, 11. Хорошо. Labi. Great, okay. Labi. Okay, so now again, Lord Chaitanya is still a small boy. Un tā, kungs Chaitanya vēl aizvien ir mazs zēns. And, this is 500 years ago. Tas ir pirms kādiem gadiem 500. Out on the roads, they had roads through the towns, but of course there were no cars or trucks or anything like that. Un pilsētās bija arī ceļi, tā laikā, protams, nebija nekādu automašīnu vai krausmašīnu. So the children would just play in the road. Un tāpēc bērni bez problēmām spēlējās turpat uz ceļa. And it's okay, it's quite safe. Un ar to viss bija kārtībā, tas bija gana droši. So one day little Nimai was playing out in the road. Un kādu dienu mazais Nimais spēlējās uz ceļa. And his parents and their friends were inside the house. Un viņa vecāki un vecāki draugi bija iekšā mājā. But then two criminals came and they kidnapped Nimai. Bet tad atnāca divi noziedznieki un nozaga mazo Nimaju. You can imagine, well, actually his parents were not aware because they were inside. Un viņa vecāki tajā brīdī to nezināja, viņi bija iekšā. But these two criminals, they were like professional kidnappers. Šie divi noziedznieki, viņi bija profesionāli laupītāji. Yeah, kidnap children and sell them. Viņi laupīja bērnus un pēc tam viņus tirgoja. I'm sure it happens in Latvia too. Esmu droši, ka arī Latvijā tāds lietas notiek. So anyway, so they picked up Nimai and they sort of started joking with him and bumping him up and down like, we're your friends. Un tā viņi paņēma Nimaju un sāka ar viņu tur jokoties un mētāt gaisā, radot iespēju, ka mēs esam ar tevi draugi un spēlējamies ar tevi. Those criminals, they were afraid Nimai would cry and then his parents would come and then they wouldn't have been able to kidnap him. Šie noziedznieki baidījās, ka Nimais sāks raudāt, tad parādīsies vecāki un tad viņi nespēs viņu nolaupīt. So, but Nimai was fine, no problem at all. Bet Nimajam un noskaņām viss bija kārtībā, vispār nekāda problēma. Like these are my, very nice uncles. Viņš uzstāja to, ka šie ir divi man ļoti jauki tēvoči. So one of them put Nimai on his shoulders. Un viens no viņiem uzlika Nimaju sev uz pleciem. And off they went. Apsēdinājās pleciem un viņi aizgāja prom. So they went through the town. It was a big town.
Viņi izgāja cauri pilsētai bija gan liela. around and this way and that way, and of course they knew how to get back to their place. Nu, tur pa vienu ceļu, pa otru ceļu, protams, viņi zināja to maršrutu, kur viņiem jāiziet, kur viņi plānos nonākt. Eventually they got to just near their house. Un gal galā viņi jau bija tikpat kā jau nonākuši līdz savai mājai. And, of course they recognized the shops there. Viņi, protams, atpazītu tos veikals, kas tur blakus bija. And now our house is just around the corner, maybe 20 meters. Viņi zināja, turpat aiz stūri ir mūsu māja, varbūt vēl kādi 1,20 m palikuši. So they came around the corner. Un tad viņi apgāja tur ap stūri. And they were right outside the house of Jagannath Mishra and Mother Sachi. Un izrādījās, ka viņi ir tur pat pie Jagannathas Mishras un māmiņas Sači mājas. And little Nimai. Un viņiem bija mazais Nimais. And these thieves couldn't believe it. Un šie zāgļi nespēja noticēt tam. We know the route. Mēs taču zinām maršrutu. These shops here, we know these shops. Šie veikali, mēs zinām šos veikalus. But how is it we came back to where we kidnapped the boy? Bet kā sanāca tā, ka mēs nonācām atpakaļ tur, kur mēs nolaupījām mazo zēnu? But anyway, they thought, let's not worry. Let's just do it again. Bet viņi padomāja, lieki nestrauksimies, vienkārši izdarīsim vēlreiz. But this time, let's be more careful. Bet šoreiz būsim uzmanīgāki. So they really carefully made their way through the streets, and they knew all the turns and they knew the way. Un tad viņi ļoti rūpīgi sekoja līdz savam maršrutam katrai ieliņai, un viņi perfekti pārzināja to ceļu, viņiem nebija nekāda problēma aiziet pa savu vajadzīgo maršrutu. And finally now, yes, we're coming along the main road just leading up to our house. Un viņi jau priecās, ejam pa to galveno ielu, jau tur būs tur mūsu māja. And there's the shops, we know the people who own the shops. Un tur tie veikali, kas ir neilgi pirms mūsu mājas, mēs pazīstam visus cilvēkus, kam pieder šie veikali. Our place is just around the corner. Pat aiz stūra ir mūsu māja. Okay, now they went around the corner. Un viņi apgāja ap stūri. And they're right outside the house of Jagannath Mishra and Mother Sachi again. Viņi konstatē, ka viņi atkal atrodas pie Jagannathas Mishras un māmiņas Sači mājas. Wow, what is going on here? Kas te notiek? And then Jagannath Mishra, Lord Nimai's father, came out of the house. Un tad no mājas iznāca Jagannath Mishra kunga Nimai tēvs. And these two thieves, they thought, we've had it. Un šie divi zāgļi padomāja, ka gan mums pietiek. He's going to have us arrested. Tūlīt viņš mūs arestēs. We'll be thrown in jail. Mēs nonāksim cietumā. And they'll throw away the key. Un ieliks mūs cietumā un atslēgu izmetīs ārā. Oh no. But then Jagannath Mishra came out and said, "Oh, you found this boy. We were looking for him." Un Jagannath Mishra iznāca ārā un teica, jūs atradāt mūsu zēnu, mēs viņu tieši meklējam. Thank you for bringing him home. Liels paldies, ka atnesāt viņu mājās. And how can we reciprocate with you? Un kā mēs varētu jums pateikties? Come inside, we'll give you some nice prasadam. Nāciet iekšā, mēs jūs jau pabarosim. But the thieves just handed Nimai over. Bet zāgļi vienkārši atdeva Nimai. And they said, no, we got to get home in a hurry. Viņi teica, nē, mēs ļoti steidzamies uz mājām. See you later. Tiksimies vēlāk. So they didn't get arrested. Un tā viņi netika arestēti. But anyway, yes, this was little Nimai bewildering them with his Yoga Maya potency. Bet tā vai citādi mazais Nimais samulsināja viņus ar savu Yoga Majas palīdzību. When Lord Chaitanya was little older, he just started going to school. Kad kungs Chaitanya bija nedaudz vecāks, kad viņš tikko bija sācis iet skolā. He was walking home from school one afternoon. Kādu pēcpusdienu viņš nāca mājās no skolas. With a couple of his school friends. Kopā ar dažiem draugiem no skolas. And what did they see? Un ko viņi redzēja? They saw like 3 or 4 little puppies
just playing around. Viņi redzēja 3 vai 4 maziņus kucēnus, kas tur rotaļājas savā starpā. So each one of the boys chose a puppy. Un katrs no zēniem izvēlējās sev kucēnu. And Nimai chose a puppy also. Un arī Nīmājs sev izvēlējās kucēnu. And he went home. Viņš aizgāja mājās. And he told his mother, Sachi, look, Mata, I got a puppy. Un viņš teica savai māmiņai, Šači, lūk, māmiņa, man ir kucēns. And you know, in Vedic society, even, I mean, not so much now, but it's still there. But back in those days, people did not keep animals in their houses. Un vecākajā sabiedrībā, tagad varbūt mazāk, lai gan tas vēl tomēr ir, bet jau sevišķi tajos laikos bija tā, ka cilvēki mājās iekšā neturēja nekādus dzīvniekus. Because animals are dirty. Tāpēc kā dzīvnieki ir netīri. I mean, everybody loves dogs. So many people love dogs. Ļoti daudz cilvēki dievina suņus, But dogs are not clean. taču suņi nav tīri. I don't know if you noticed that. Nezinu, vai esat to pamanījuši. Sometimes they lick their bodies. I will not mention where. Reizēm viņi laiz savus ķermeņa daļas, nesaukšu konkrēti kur. And then they come and lick you in the face. Un pēc tam viņi nāk pie jums un nolaiz jūsu sevi. Oh, my dog loves me. Mans suns mani mīl. Ugh. But people don't notice. They don't think about Bet this. cilvēki to nepamana, viņiem es neaizdomājas par to. Anyway, so excuse me for mentioning that. Perhaps I shouldn't. Tā vai citādi ļoti atvainojos, ka to pieminēju, varbūt nevajadzēja. But Mother Sachi, when Nimai came in with this little puppy, she said, no, don't bring that puppy into the house. Bet māmiņa Šačī maziem Nimēm, kad viņš atnāca ar kucēnu rokās, teica, nē, nes viņu iekšā mājā. Keep him outside the house. Lai viņš paliek ārā, Don't bring him in. nenes viņu iekšā. But Nimai said, he's my puppy. Bet Nimājs teica, viņš ir mans kucēns. I'm going to keep him in my room. Es viņu turēšu savā istabā. Yeah. So he did. Un tā viņš arī izdarīja. And then he would go to school and come back in the afternoon and play with the puppy. Un pēc tam viņš atkal gāja uz skolu, pēcpusdienā nāca mājās un atkal rotaļājās ar kucēnu. And of course, you know, if you have dogs in your family and young children, you would know that the mother, the wife of the house, has to look after the puppies, not the children. Un jūs droši vien zināt, kā ja mājās ir suns un ir mazi bērni, tad tas, kurš rūpējās par šo te suni, ir māte, bērnu māte, nevis paši mazie bērni. You understand me? Sapratāt ideju? Have you had experience? Varbūt kādam ir pieredze ar to. Yeah, we had dogs. My mother looked after them. Man arī savā ģimenē mums bija suņi un par viņiem rūpējās man māte. So Mother Sachi was not happy about this. Un tāpēc māmiņa Šačī nepriecājās par šo. So one day she thought, that's it, I've had enough. I'm just going to take this dog away and just leave him somewhere. Un tad viņi nodomāja kādu dienu, tā viss ir pietiek, paņemšu šo suni un vienkārši viņu kaut kur aiznesīšu un atstāšu. So she did that. Un to viņa arī izdarīja. And Nimai came back in the afternoon Pēcpusdienā Nimājs atgriezās mājās and he asked Mother Sachi, where's my puppy? un viņš vaicāja māmiņai Šačī, kur ir mans kucēns? And she said, I don't know, he's your puppy. You tell me where he Un viņa is. teica, nezinu, tas taču tavs kucēns, labāk man pastāst, kur viņš ir. No, you must have taken away. Nē, tu noteikti viņu kaut kur aiznesi. No, I didn't. I wouldn't have done that. Nē, es neko tādu nedarītu. Anyway, you know what happened to that puppy? Un tā vai citādi, vai zināt, kas notika ar šo kucēnu? Puppy got sort of dumped in the center of the town. Šis kucēns tika pamests pilsētas centrā. Now the puppy started having kirtan. Un šis te kucēns uzsāka kirtanu. Yes, he would dance. He would stand up on his rear legs with his front legs up
Viņš sāka dejot, viņš nostājas savam pakaļkājām, priekšējās kājas viņam bija pacelts gaisā, and he would chant the holy names. un viņš daudzināja svētos vārdus. He'd chant, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And he would just dance like that. Un viņš to daudzināja un dejoja. Tears would come from his eyes No viņa acīm lija asaras. and other symptoms of ecstasy. Un tāpat ķermenī izpauzās citas ekstāzes pazīmes. He'd roll on the ground. Viņš ripinājās pa zemi. His hair would stand on end. Viņa mati cēlās stāvus. And sometimes he would chant, Radhe Govinda, Radhe Govinda. Un reizēm viņš daudzināja arī Radhe Govinda, Radhe Govinda. What did he chant? Ko viņš daudzināja? Radhe Govinda, Radhe Govinda. Yeah, right. Jā, tieši tā. Like really seriously he would chant. Ļoti nopietni viņš to atkārtoja. And the people would see this. Cilvēki to redzēja. And of course they were just amazed. Protams, ka viņi bija pārsteigti. This dog, this little dog, is actually a devotee. Šis tam mazais suns patiesībā ir bakta. And then you know what happened. Un tad vai zināt, kas notika? A transcendental aeroplane came from the spiritual world. No garīgās pasaules atlidoja pārpasaulīga lidmašīna. And in front of all these people who were watching the puppy dog, it landed. Un visu šo cilvēku priekšā, kas vēroja šo te kucēnu, šī te lidmašīna iezinējās. These residents of the kingdom of God came out of that aeroplane. Un no šīs lidmašīnas iznāca ārā Dieva valstības iemītnieki. And they picked up the little puppy dog. Pacēla mazo kucēnu. Took him onto this plane. It's like solid gold. Ienes šajā te lidmašīnā, kas bija lidaparātā, kas viss bija no zelta. And took him back to the spiritual world in his same body. Un aizveda viņu uz garīgo pasauli, tajā pašā viņa ķermenī. So just see, Lord Chaitanya, he didn't just play with the puppy, but he delivered this puppy back to the kingdom of God. Un tā kungs Čaitaņas vienkārši rotaļājās ar šo kucēnu, bet atbrīvoja viņu un aizgādāja atpakaļ uz Dieva valstību. So we should also, I think you're all basically doing it. We should all chant very seriously from the heart. Tāpēc arī mums vajadzētu, jo domāju, ka jūs to lielākā daļa darat, vajadzētu ļoti patiesi daudzināt no visas sirds. Crying, we should chant sort of like in the same mood of a child crying out for the mother. Mums vajadzētu daudzināt tādā noskaņā kā mazs bērns, kurš sauc savu māti. I thought some of our children would give a demonstration, Bija domājis, ka varbūt kāds no mūsu bērniem varētu veikt demonstrāciju, but they're too well-mannered, bet viņiem ir pārāk labas very manieres. civilized little children. Viņi ir ļoti civilizēti, mazi bērni. But maybe you've had experience. Bet varbūt jums ir bijusi pieredze. I remember once someone was driving me somewhere in South Africa, and that person's little child was in the back. Es atceros reizi, tas bija Dienvidāfrikā, manī kaut kur veidā. Šoferis pie stūres un viņa mazais bērns sēdēja aiz viņa aizmugurē. And the child decided, I have to be with my father. Un šis te bērns izlēma, ka man ir jābūt kopā ar savu tēvu. Right now. Tieši tagad. If not, I will die Ja ne, es nomiršu. in the next 30 seconds. Nākamo 30 sekundžu laikā. Maybe you've had a little experience along those lines. Varbūt jums ir bijusi kāda līdzīga pieredze. Anyway, yes. So children, they become extreme. They can become, when they're little, extremely insecure. Un tā bērni, kad viņi ir mazi, noteiktā situācijā var kļūt
ārkārtīgi nedroši. That my mother or sometimes my father has to be here for me now. Jūtas nedroši, un viņiem ir tā sajūta, kā manai mātei, vai reizēm varbūt manam tēvam ir jābūt man blakus, jābūt man klāt tieši tagad. Ir tā pravda? Is it true? Tas tā ir? It's true. Tā ir, jā. We have experienced parents here. Un šeit ir pieredzējuši vecāki, kas to apstiprina. Yeah, right. So, you know, generally, they're not really in danger, Un lielākoties viņiem nedraud nekādas briesmas, but they definitely think they are. bet viņi noteikti domā, ka viņiem And ir so, briesmas. you know, they just get really disturbed. Tāpēc viņi ārkārtīgi satraucas. So Prabhupada recommended we should chant in the same type of way. Un Prabhupada ieteica, ka mums vajadzētu lūgties daudzināt tieši tādā pašā veidā. Not just sort of casually, you know, Hare Krishna, 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 Hare Hare, what's happening, what's on television. Nevis tādā ikdienišķā veidā, Hare Krishna, kas te notiek, kas pa televizoru iet. Dom Dwa. Sorry. Wrong country. What? Comedy club. Kaut kāds, jā, komedija klubs tur iet vaļā vēl kaut kas. You have that. Ir tāds pazīstams. Okay, anyway. Tā vai citām. Yeah, so, you know, Prabhupada recommended we try to chant from the heart with feeling. Prabhupada ieteica daudzināt no sirds ar jūtām. Not just sort of casually, like, you know, it's okay, I'm sort of passing the time chanting. Darīt to izjusti, nevis vienkārši tā ikdienišķi, kad, nu jā, vienkārši paiet laiks, es to vienkārši aizpildīju daudzināšanu. But we should be aware that in fact our situations in this world, they are actually dangerous. Mums vajadzētu apzināties, ka patiesībā tās situācijas un situācija, kurā mēs esam šajā pasaulē, ir ļoti bīstamas. First thing, we don't know how we got here. Pirmām kārtām mēs nezinām, kā mēs šeit nonācām. I mean, the people in general at least, Nu, vismaz lielākoties cilvēki. people don't know what are we meant to do here. Tāpat cilvēki parasti nezina, ko mums šeit vajadzētu darīt. People don't know what are the results going to be of what I'm doing. Tāpat cilvēki nezina, kādas ir sekas tam, ko es šobrīd daru. And people don't know, like, what is my long-term future, Un cilvēki nezina, kāda ir mana nākotne ilgtermiņā. particularly when the time of death comes. Jo sevišķi, kad pienāk nāves brīdis. So they don't know, but they just carry on. I mean, in general, they carry on like, oh, it's okay. Life is fine, no problem. Un tā cilvēki to visu nezina, bet viņi vienkārši turpina dzīvot, ka, nu, viss ir labi, dzīvē viss kārtībā, nav nekāda problēma. But then after a while, the time of death comes. Bet tad pēc kāda laika pienāk nāves brīdis. And when the time of death comes, it is definitely not all right. Un kad pienāk nāve, un tad patiešām vairs nav labi. It may be all right when you have your house or your flat and you watch TV and you've got some sort of car. Varbūt ir labi, ka tev tur ir savu māju vai savs dzīvoklis, skaties televizoru un tev ir arī savu automašīnu. And your wife or your husband and child or two. Un tev ir sieva vai vīrs vai bērns vai divi bērni. So you may think, yeah, I'm sort of set up. I've got my situation together. Un man šis, ka jā, esmu iekārtojies, man situācija ir sakārtota. But you don't know what's going to happen. Bet tu nezini, kas notiks. I actually just read a few months ago, I read a story in the news written by an Iraqi refugee. Pirms pāris mēnešiem es lasīju ziņās stāstu, ko sarakstījis Irākas bēglis. He was part of the government, Viņš bija daļa no valdības, you know, under the Americans. Not the current government, but when the Americans were controlling. kad Amerika kontrolē Irāku, tad viņš tur bija. So, yeah, the family was doing very well. Un ģimene klājās ļoti labi. They had a big house,
more motor cars than people in the family. Viņiem bija liela māja, bija ģimenē vairāk automašīnu nekā cilvēku. He was taken to school by a chauffeur-driven car. Un uz skolu viņu ar mašīnu vadīja šoferis. So, they're materially doing pretty well. Materiāla ziņā viss bija ļoti labi. Suddenly, one day, the situation changed completely. Un tad pēkšņi vienā dienā situācija drastiski izmainījās. They just had to grab whatever they could carry, run to the airport, and try and get on a plane. Viņiem nācās vienkārši sagrābt visu, ko viņi var paņemt līdzi, nonākt līdz lidmašīnai un lidot un cerēt, ka viņi dabūs lidmašīnu, ar ko aizlidot prom. Somehow he got on a plane. Un kaut kādā veidā viņiem izdevās tikt lidmašīnā. His father did not make it. Viņam izdevās, bet viņa tēvam neizdevās. He hasn't heard from his father since then. Un kopš tā laika viņš no savu tēvu nav nekādas vēstis. And then the plane took him to Turkey. Un tad šī lidmašīna viņa aizveda līdz Turcijai. And he landed in Turkey with one bag with a couple of sets of clothes. Un viņš piezemējās Turcijā, viņam līdz bija viena soma, kurā bija pāris drēbju komplekti. No money. Nekādas naudas. And he's a refugee suddenly. Un pēkšņi viņš ir bēglis. From a wealthy position just a few hours before to just nothing. No stāvokļa, kur viņš bija bagāts pirms pāris stundām, stāvoklī, kur viņš ir nekas ar neko. So you never know in this material world. Tāpēc šajā materiālā pasaulē nekad nevar zināt. But you should know that death will come. Bet vajadzētu zināt, ka nāve pienāks. Famous saying, nothing is sure in this world. Ir tāds slavens teiciens, ka šai pasaulē nav nekas garantēts, except death and taxes. izņemot nāvi un nodokļus. That's all. Nothing else is sure. Tas vienīgais, kas tiešām būs, pārējo nekas nav drošs. Yeah. And so you live your life, and oftentimes it's very demanding and many difficulties. Tā jūs dzīvojat savu dzīvi, bieži vien tā ir pietiekami smaga, ir dažādas grūtības, izaicinājumi. And then finally, the body dies. Un tad gal galā ķermenis mirst. And then what? Who knows? They don't know. Un kas tālāk? Parasti cilvēki labāk, kas nezina, kas tālāk. So actually our situations are not secure. Un tāpēc stāvoklis, kurā mēs esam, nav drošs. And anything could happen, and from time to time some things do happen. Un var notikt jebkas, un laika pa laikam arī kaut kas tāds notiek. Yeah. There's a joke in South Africa. Dienvidāfrikā ir tāds joks. In South Africa there's a lot of crime. Dienvidāfrikā noziedzības līmenis pietiekami augsts. You cannot walk in the city unless you're African. Nevar staigāt pa pilsētu, ja vien pats neesi Āfrikā piedzimis, Āfrikas izcelsmes. So there's sort of a joke that the only optimist in South Africa Un ir tāds joks, ka Dienvidāfrikā vienīgais optimists is someone who has not been hijacked yet. ir tas, kurš vēl nav aplaupīts. You understand what I mean by hijacked? In your car at gunpoint. Es ticu, ka tev nav bijis vēl situācija, ka tev kāds pienāk klāt, tu sēdi mašīnā, tev kāds ierokas pienāk klāt. And even we've lost about 23 devotees over the since the government changed. Un pat mēs esam pazaudējuši vesels 23 baktas, kopš ir nomainījusies valdība. Yeah, been shot. Viņi tikuši sašauti. Anyway, here in Latvia, everything is very peaceful. Tāpēc citādi šeit Latvijā ir viss diezgan mierīgi. Until our good friend Vladimirovich Putin, if he decides to give us his association. Ja vien kādā brīdī mūsu vecais labais draugs Vladimirs Putins neizdomās ar mums pabiedroties tuvāk. Anyway, who knows? Kurš zina? Hare Krishna. Hare Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki. Jai. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki. Jai. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki. Jai. Go Premanande. Hare Krishna.
Hope I didn't frighten anyone. Did I frighten anyone? Ceru, ka es nevienu I nenobiedēju. did. Es kādu nobiedēju. Jā, Or maybe it's good. varbūt tas ir labi. Bring us back to reality. Tas mums atgriezīs pie realitātes. Okay.